Khumulwng Folk Music College Kubangma Rwchabmung kaham Rwchabmung Baksaba kaham resap kereng musa kereng tam kereng rok ngitangka. Tini Khumulwng Folk Music College ni Phil Chitham Foundation Desal eba Rwngnok kotor asaimani tini bai Phil BC Chitham Kaka. Abono dogino tini Khumulwng kaisa panda khlaijaka Rwngnok kotor Songchama salno dogai. Asale panda faimajaka TTDC hapuni boromgunang chairman Jogodit Deborma Yam Chitranjan Deborma khobui kobuni sinaindungnai tei Rwngnok kotoni rwngfrungnai rok. Asale pandabo majapfune adongrok chati musangui asale panda chengsawirika. Sal Jogodit Deborma no oljorano yaparo. Bisi Chitham Tripura Folk Music College ni Achaimani Shah, that is Foundation Day. The program ni Boromgana President in charge Tripura Folk Music College TTDC tomorrow inaugurator bini otherwise program kemarin bo oro inaugurate khlai hall ni lokori thangka obono kare chine modang soa atujja kom borokni resource person life history কম বরফনতুই এই তারপর জীবন্ত সাক্ষী জীবন্ত ইতিহাস বরমগনাং চিনি গেস্ট লেকচারার কম বরফ ডিপার্টমেন্টনি ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি বরমগনাং নন্দকুমার দেববর্মা বুলুলগি তাই খরকচা এছুটি Chini Music Department ni Tripura University ni Boromgana Dr. Ajay Kumar M. Shabani Kai Kharakta Chini HUD Head of the Department Mass Communication Tripura University Boromgana Sunil Koloi Principal Officer Education TTADC Tai Joto Buskango Atuk Tongai Tripura Folk Music College ni students Khumulwng Tongai Shasha Academy Kumpuri Academy Yakhilu Academy Doctor Buskango Atuk Tongai students from Palaikha Khajani Hamdokmung tai Khumulwng yapare mo subject ang beshi kokolok saglak chini resource person lok je salanka abono minorly chen bokorogo dawi nawi jottono chen collectively daitto nawi chen somai tangai thangkai folk. What is the meaning of folk Shinka? Chini Honorable Tinini guest Nandakumar Jamotia. Ankha Khayo Nandakumar Deborma. Ankha Khayo folk অনেকে সাইমান না FOLK ফক
जों ताबुनि मॉडर्न डिक्शनारी नायनाय थाखाय ट्रेडिशनल aboriginal কোনো কবি ছাড়া উইদাউট অথর্স কোনো সৃজক করে কোনো বিজাব করে কোনো সিস্টেম করে কোনো সারিগামা করে হাইপারাম তীব্রাসানি যে चीनी कल्चर में जे नांगजाक मो फोक डांस फोक म्यूजिक बड़ो मुथांगनानि बागै मुथां नारंगानि बागै कमाय थांना नायमानि अबनो मुथां नारंगानि बागै दिनैसिमनि बिफोर 13 years whatever 2010 एडीसी प्रशासन जाफानो तंग्राथों एबा पलिटिकल जाफानो तंग्राथों এই যে এডিসি প্রশাসন কাইসা ত্রিপ্রাসানি ফক মিউজিক ফক ড্যান্স गोबां जे नारंगानि बागै जे काइसे संस्था माने मो संस्था बाहायके फाइजा मुझे पावर तीनों क्लियर कक्साका आं बसायमानो 1964 আগরতলা মিউজিক কলেজ ডিএম হসপিটাল চমনিনি গানাও কৃষ্ণনগর থামানি সিকাং ব্রিজ পারেঙ্গै লামানি কিসা পুগলা চমमुगजाक 1970 सिमी आं निजेबो नुगजाक आफुरो আগরতলা মিউজিক কলেজ चीनी बरम मनां नंद कुमार जमतिया साना चेष्टा खाजना काक्सा कब बो पॉइंटो साव सार नंद से बनो कुतुबी से बनो मास्टर डिग्री खाई हेगे किसे करे मास्टर डिग्री खाई जा 2016 नि सिगां नों जिरिसिनि बरक रंग नायथुं नाखेके किसे करे आप्रो नंद सार स बरक न like us youngster no motivate खाइबै तिनी ओ लेवल जरती भाई सपाइका और ताइ कैसा कब साना मुसुमाने हिंगे के चीनी कबामा चराय ताबुक शुरू मास्टर डिग्री या इवन पीएचडी लेवल पॉइंट सौगैखा आगे जगह किसे करे ताबुक इवन पीएचडी लेवल जरा पॉइंट सौगैखा आंनि तो मानो Sir Ojoy, but approved Chini College now for NEP New Education Policy 2020 bagi meeting bagi ringo apuran karono tai koroksa principal asupsa apru bo anusu u korong isra inke bor kita mani norin guest faculty da angsaka ihi bor PhD khai tongo tai boro ani college ni no pass out student and I was feeling really proud at that moment. Tini chini buskang tongo sebono khorsa mangha taklai tai khorsa mangha so today we have got 2 PhD hold je khai tong nai belai kha tong thogo oro tongo hemonto please ning basai mano kisa yes bin bagi sing jotna kham ke ha khorong nai botaklai PhD ni bagi mangha and tai khorso tongo Momtaj yes he also stand yes belaka hambai so this is the example tribal folk music college of porikha manana competition of participate khlainani ba stage of perform khlainani ba entertain khlainani no we focus more on career building sing academic tibo sing achieve ma khlainai and these are the examples that's why jara ketal boting nai but to the juniors I used to tell them always you have to study hard if you don't study there is no place for you since today the school students are here I wanted to give you a message
that education plays a very important role in our life. Education is the most powerful weapon that we can change the world or the society. Without proper education, you won't get any job. Norok jadi kaham ke jadi poria, seringnya, hingga ke tamang nai, ulo kosto manai, samung maklai nai, ha. Hingga apa nampaki no, ang nong nom koi no kucungo, tabuk simino, jeng kaham ke purino nangu, sina nangu, poria, sia, hingga ke tamang nai kosto manai. I remember in 2010, Gop Degree College when I joined as a guest lecturer Kok Borokni. I should tell to the students that whether you study at Khumulwng or at Delhi or Chennai or Shillong or Agartala, ultimately need certificates of sanai. Job will not come. Neng Delhi pori tong ni bagi alada job haikala. Neng Agartala pori tong ni bagi alada job haikala. Neng jajapun pori di. Neng jajama pori di neng kaham kama pori nai. Whether you study at Delhi or Mumbai or Khumulwng, jajama pori di. So in the same way, tini je asu tongle cerai rong no, ang babu sana nai lo. Je pun school pori di, kintu kaham ke pori di, kaham ke sering di. Jadi proper education kirim ke, you all feel the importance of your own culture. Nini culture roti ni importance ni feel like. So we have to respect our own culture, our language. Along with that, tabung ijuk engkau teknologi ijuk. Kebama borok no, tabung serai rong na ang nugo, kebama no, mobile, Facebook, WhatsApp, hengken ini mobile game, aron gelegzak. Para rogo hengken tu ang nugo serai rong no, jejakan Rwchabmung go, aja kamu tangi bu pangtola osugai, ri hungui no, game tungtong lagi haisi. Kebama no, kita sini jorap tu obviously, amti bokeri baseng ke. Feel rogo tangai football pun tangga, kira pun tangga. But today's scenario is totally changing tangga tabu. Maximum arrange. Maximum no mobile no kelezak. Artabu emon trend coli tongo je blogs nam layu. Okay, baksa blog bakaham. Baksa blog bangtam sanai. Even muski cama pun je supnung tongsiu. Thoda tho. Nai gini bayar. Please kindly comment. Ha. Eka baksa babu bulai tong lema ni. Bukan saya segai. Apa pun je live nung tongsiu. Hingga ke teknologi to haika. Kintu kono boceng bahake kaham digi bahake use kainai. Apa bos hai mana nang boceng. Orang sar songgo tonggo. Ang bani jeno. Agi kaisa visa paina age library to library ma khaisugo baksa pamano baksa pamaya kintu tabu teknologi phaibo noko achukti tino nang kaham visa po nang order khaibano kintu o jaga po maximum tamo dress ha nini kutai juta abon order layo abon top trend choli tongo maso waisle order mar nai hesi itu khoro busuk seng kaham visa ba je nangmani mane sing order khlai abo bo kisa wang sok khai engage je technology use khlayo abarong no
waisu kaham jagono jiri use khai mangke abono kaham geta kaisa ko ngeke ang agini sini principal brother James PK oro sasu kumar tongo bobo sinina engoro ata sungin tongo bobo saimono bawasa kaisa sini school assembly through bo samotongo that today I am delivering a speech in front of you all. Tomorrow will be your time when you become a successful person. So study hard and grab your dreams, and that dream should be only yours. Abono kini jasuk tongnai norong abon sandu song kaham ke poredi kini norong joton asugui pandanai tongo khana nong tan phainai gabon ang ase kok naraglia kain babon pore bachini cultural kamama panda tongo ga ang haino hai tini nu pandawa phaisa phaijak as a chief guest Sir Jagadish Devarma, honorable chairman of TTADC tai phaisa phaijak as a inaugurator Sir Chitranjan Devarma, honorable executive member of TTADC, PWD and Education tai phaimang sajak Sir Nando Kumar Devarma tai phaimang sajak Sir Ajay Kumar Sabane phaimang nono bani Khumulwng tai hambaya pharo tini u pando phai manjama bagai tai u pandano mwsamung bagai belakana hambai tai Chinaro Phai Amazak Phaika Sir George and Deborma, Principal Officer of Education, Sarno Bo Belakana Hambai Ruo, Bine Langsungma Kogna Rama Bagai, Dai, O Pandawa Phai Mazak Phainai, Joto officers, office staff, guardians, teachers and students of Khumulwng Academy and Annex, Khumulwng Academy, Yakli Academy, Sasa Academy, Eklebo Model Resident School, ex-students of TTFMC, and all media person. Norong nobo angka kaham, tai hambaya horo, o pandawo phai, manjama bagai. Manjak Phainai, Sini Chief Guest, Chairman TTADC, Jagadish Sir, Sini Inaugurator, Sini EM Sri Chitranjan Sir, Manjak Phainai, Special Guest, Sini Manganang Ajay Kumar, Tai, O Jaga Manjak Phainai, Sini Nangkungmani Guest, Manganang George N. Debroma, Principal Officer, Education, TTADC, Tai Khoroksa, Belai Nangkungmani Borok, Cultural Activist, Tai Language Activist, Tai Zatino through language, tai literature, writing ni through je fight khainai, tini usajratoi borok do fano sinirinai, sini oroni guest, sini Sir Nando Kumar Debroma, bono bohaino belai kai hambai. Tini oze 13th Foundation Tripura Tribal Folk Music College je norok celebrate khaitano जों फाइ मानजक फाइमानि बागै अमनि उलो बा लगे लगेनो लगेवो आं कक थाइसा थाइनै साना मुचुङो तामले हमाले नायदि सिनि जे एजुकेशन सिस्टम जों conventional form of education orai tongo which may be baksa kaba western education system baksa kaba traditional form of education system
baksa angke Montessori education system, but in the late 90s, in the late 80s, Sara Prithibiwo kaisa reclaiming of indigenous language, culture, identity nei movement sengkha Sara world to. Because tamni bagai जों अ जागायाव particularly जों just music दै सिनायो जों what is music? Music bo kaisa it's nothing but a form of sound ni kaisa tongo tune, rhythm, movement, emotion, feelings, scientifically vibration. But how does this sound or the particular sound but the music bahikasini identity but Tripurani tribal ni identity no bo reclaim cry? It's a big question because the Tripura the sound mamani the traditionally chung the ageni sini kusung ni simi the sini live book mabai kadalja sini kerangkok tumang theng sini Rwchabmung theng omorok dependent ya, all are independent to each other. Bahike nungchet wang ni kerangkok tuma khnatano phano ajagabo nini folk music sara ngya didabai ano kainani hono lok chet wang lo. So u je kaisa